Mushenyi ukuriga ngoma muri Shema kukwatwa hamwe n'ibimotoka byabo bikatewa ha polisi ekintu cyagemesereza abavugi bona kuzahambuga nkuru za district ya Shema n'igenderera cyo kushaba umujekero wa president tawo mu nshonga zabo bakugira ngo bwahati bakine cyo kurisa abana babo Justus Mare abavugi b'imotoka byo Mushenyi nagira ngo kikubasasa munonga no kubanyangaraza uteriho no kumara babashabe bituga ngo babarekure abantu baba banema bo kwiza bakakwata motoka zitu nabwo akikuba kutukwatara kunu yo muri Shema no batugemesereza munonga batwakese muzitu batuyaho buri kimwe kitatera nesimu kandi bakwenda kutwara mbara Shema kandi ito tujya abanyashema nabwo ace bataguma bakatureta kunu yo muri Shema inshonga zikavuyero muri Shema Swarini uri mukuru w'ebyo kwerinda umbye buhangwa abashema municipality ashobora ngo kikwatisa abantu aba no kugira ngo nubatayiro Ruizi babantu batimbo Mushenyi iteke kandi rya Angeliensi yona so atwokushanga ngo ryo mu Ruizi definitely that is outrageous so ngambo yenu twine kuvuga ngo tuna turontroda sente because twine challenges twine urbanization utakora ki etawo ziyonzi kura utakora ki nsagumiza muntu zara ntagumiza ubwingi bw'abantu bene byabata so demand obwetago bwo Mushenyi simenti emiti mbitagumizamo bricks byona n'amatafari bako no kombe atabyo twasa kugeta but how Denis Muhozi nawe uri kuvuga ibitipebi nagira ngo kirikubasasa munonga abane mati bakaboreka gansharo ari kugira ngo cyakubere nike bahwera no kutaho insharo nabo babantu bakore imirimo yabo begendesereze kuceka nisharo ya nema sharo zayo abatimbi bo Mushenyi bahatoreke nashanga gutimbireyo nyonta kagupakirayo mwebare wachetegereza hacindetere ngunema kwerije yankwata nento Mushenyi hinagwiha mpaha no boundaries hanga hari kandi ho nibikeza muhoze wachetegereza mweno ubwire kugira ngo koransa ngo umuhanda no Mushenyi nkwate apana abatimbi bo Mushenyi batwereke nema hiyaboreshere ito tukumaho nashanga ngo ntarenga hansha imodoka ngenda gitayo ishongeji agemesereza RDC wa Shema Precaria Muhindo ukushitamisora kikorwa byo kwerinda uteyeho n'abanema ukurebeka ngo bateme mpenda izo kugojora ishongeji local leaders after discussing the whole thing twashana ngo abakutimbo Mushenyi ngoma twine certificate from them kandi abakutimbo sharara icherire na River Ruizi which is around the area which was demarcated. So to it Ramzati nabo batimbo Mushenyi chairman wabo yari afite as a matter of agency baronde certificate from them eri kubikiriza ngo batimbo Mushenyi bakoze byona byanemera gukora icya kabiri twabashaka tuti byo kumana bazangoma ikiro nikimanyisa munabo ababa transporting ngo banyuma y'urukungano RDC ashobora abanyamakuru ari kugira ngo bekerezana ngo babakwatsirwe barekure ngo kandi biro mukaga byo kwezoku abebembezi beja kutaho urukiko urugenderero kushobora abari kutimba Mushenyi aba bintu bibashemere gukora kurebeka ngo bahangwa bwensi barindwa bareba mukama wako baraba muhire bondi bamuhereze responsibility nabo baba bonding out if it is possible bamuhereze responsibility yo kumana abagarisa abo kuba bari n'abakozi bo mushija mukuru mukama wa track yiba kwa siri kuko abari bonded out because of his health status n'abakozi be nabo kandi bakora ibintu mutamanya babagoninge out turebe ko twabasesitayizinga kubaragafiremo foyini wazo kuba batagikindi abe bakwasire finally tuza tukikuwa RDC yayitana office ya banema twikirizana ngo abantu bembatimbo Mushenyi utamanya ko be bataka bashomise abo butafuna license so twikizana ngo abantu barikurwe bagarakomuka deni orwa gatano twiza kugera ko mushomo w'abatimbo Mushenyi na nabanema batushomese okuturase kufuna license Mushenyi katimbirwa mbere bakuraga gasha kwa Gerard Tugume aba Sky TV agashonga muri Shema.